abantu bethi ndinike ndandihamba ndodwa phezu kwezondawo bendifika abantu. Ayisukani madoda nguye ubhelula nguzondo ukubona uqondo umafunda bezithu nontanda kuphakanyiswa Tuesday namhlanje the 24th of May 2022. uTuesday ke lo suku basiqhela ukuthi makuthweni xa bekutheni siyaqala andikho sho noba sawuqhubana kodwa ke what you should know olusuku kulapho sizabe sibize lo muntu uzothetha ngalonto. Bakhona people who've got stories to tell ezinothi zisikhulise beyond lencoko kaBhele. So samane sibakrweca ke abo bantu umuntu ozawuza nalonto. Namhlanje sihamba naye uGogo Makhosahlangene uDeli bayamazi ke abaninzi particularly wonke umuntu okhe wakwi academy yakwa Vusilanga ngomnye we-facilitators phayana kwi-academy. Now that setha nge-academy wena mntu nawo ufuna ujoin iform ise-active mntana omhle intsuku zintandathu 6 days before ivale. Singekayigqibi ke uGogo namhlanje usincokolela ngento yobizo lobungoma. Ifuna uyimamele ke lento uncokola ukuthi uzibona njani xa unalo ubizo mhlawumbe wena ubona njani bafune kuyothwasa wazi njani bafune kuyothwasa phi yonke nje lanto iaround into zasekuthwaseni yabona mosabantu basekuthwaseni. Masimlandele ke sicommente kuba kaloku ezimpawu azifani kwenzela uba ngeyakho icomment kuncedeke omnye umuntu mhlawumbe naye onazo ezimpawu that are not mentioned by uGogo Makhosahlangene. Singekayigqithi ke singekangeni kuye uGogo besincokole into Sunday apho besisithi khona when we reach 25,000 we are going to give enye ikhombo but this time izaba yilena yokuxhuzula apho sizawukhetha abantu abayi5. Lena ke akuzukhetha Bhele ke sendimenshina amagama amabini sendimenshine uMohaye lekhaya ndamenshina uNominomz. So sizawuthatha abanye abantu abathathu abazawutyunjwa nini izaba yile committee book panel ezawusikhethela abantu bahlanu necriteria izawuvela kubo ukuthi bathi kukhethwa njani. Ungaqalisa ke from lena ivideo ukuthi nanga lamagama amathathu endifuna ukuwongeza and then bazawubuya ke basixelele icriteria ithini and then kulandelwe lo criteria ke kuzotyunjwa abo bantu. Lena esithetha ngayo epilepsy mntana omhle sibawela okanye mayingabi yi-epilepsy ekuthiwa ine-medical origin. Umzekelo ikhona i-epilepsy eyenzwa yi-tumor in the brain lana amayeza awazuyinceda. Enye epilepsy yenziwa yi-trauma head injury lana amayeza awazonceda. Sifuna nje i-epilepsy lena ekrokrele kuba kukhona ukuthakatha le epilepsy khangeleke ngathi nogqirha bathi the origin is unknown. Yabona ke sifuna leyo injalo whether ngumntwana noba ngumuntu omdala lamayeza ayasebenza baninzi asebewasebenzisile. Andithi ode sithi ukuba ukhona wena uzawulandela lo criteria utyunjwe ke uzokwazi ba ufumane yona lo khombo ye-epilepsy. Nankubhele ngoku edwaba masingene kuye uGogo Makhosahlangene uDeli Camagu. Thokozani bogogo nabomkhulu uGogo Makhosahlangene owase-Protea Glen extension 12. Inamba yami 0829606214. Gogo ngisebenza ngokuhlola nangokwelapha. Basically herbalist ngiyahlanganisa imithi ngokunikeze ukuthi wenzeni noma ngabe mhlambe kwesinye isikhathi ngokulaphele khona lapha ekhaya siyayenza lento ukuthi uzolashwa ekhaya mawukuthi awukwazi ukuthi uthatha izinto uyofutha lapho hlala khona. Siyawenza ama-cleansing lawo azo-involve ukuthi uze fike ekseni sikuklinze sikufuthe uphalaze uyolashwa izinto ey'fana naleyo siyazenza laphayana eProtea Glen extension 12. So obviously we do that ngama-appointment yokuthi ufonele kuyo yona nale number bese nginike yona yaka 0829606214. Namhlanje makhosi amahle ngizokhuluma ngendaba yobizo. Umuntu ukuzazi kanjani ukuthi unobizo? Ukuthi uzazi ukuthi unobizo kudependa ngento eziningi but mainly kuba indaba yamaphupho. Uyaphupha uphuphe ubuhlalo uphuphe izembatho different kind empahla or ngizothi amalabhu lawa a signifier or a symbolizer ukuthi wena umuntu onabantu abadala. Uphuphe imbuzi uphuphe inkomo sometimes uphuphe inkomo eziningi umhlambi ongawazi ukuthi hey umhlambi ongaka kwenze njani. So those are some of the dreams that you have ezibonisayo ukuthi hayi man
kusho ukuthi khona into enginayo kwesinye isikhathi uphupha kube nomunye either ugogo okutshelayo okunikeza ama-instructions noma ngabe ukuphi mawuthi uphathwa ubuthongonyana nangugogo ukhuluma lento ayikhulumayo ngaleso sikhathi ukunikeza i-instruction uyaphaphama into ebonisayo ukuthi okay kusho ukuthi umthetho wakhona khona ubizo enginalo oluzohamba lihambe lingenze ukuthi mina ngingene ephehlweni enye into ebonisayo ukuthi wena kwamampela uzongena ephehlweni ukuphupha isikolo but more than anything ukuphupha ugqoke indwangu ebovu ayigeji sho ukuthi wena kahle kahle uzongena ephehlweni more than ezinye izinto engizaziyo ezikhombayo ukuthi mhlambe wena unedlozi kwesinye isikhathi uba nento yokuthi ugule njalo wena into yakho oyigulayo ayibi negama ukuthi wena uphethwe i-meningitis uphethwe i-migraine uphethwe i-arthritis njalo into yakho iba iyahlangahlangana ayithina siboni siyabona ukuthi une-pain but asiboni ukuthi ugulani one of the things ezibonisayo ukuthi hayi man shuthi khona into angikwazi ukuthi ngigule kangaka ngigule isikhathi esingaka ngizibone ngilele embhedeni ngenzeni kodwa kungenagama eliphumayo ukuthi umthetho wakhona ngiphethwe yini iyabonisa leyo nto ukuthi okay kusho ukuthi umthetho wakhona ubizo likhona enkulu edepress abantu esikhathini esiningi ile yokuthi izinto zivele zimosheke empilweni yakho zimosheke izinto empilweni yakho ubathe uthi ubambalana kungalungi mawuthe bathi uyasebenza emsebenzini uyaxoshwa noma ungaxoshwanga kwesinye isikhathi uvela ufile ukuthi ngifuna ukuyeka mina ngikhathele la ngifuna ukuba la for no reason wena nje uhlale une issue with somebody emsebenzini uhlale une issue with your boss at work uhlala une issue makukuthi umuntu webusiness une issue nama suppliers une issue nama employees like into efana nalezo shuthi nje impilo yakho ayike ibe nokuthula manje abogogo basuke bafuna ukuthi uzophume uyofuna ukuthi kahle kahle impilo yami why ingenakuthula yini le engingayenzi kahle then bese uyathola umuntu akutshele ukuthi hayi kahle kahle umthetho wakhona unabogogo bese uyabona ukuthi hawu bengingacabanga ukuthi nginabogogo omunye umbuzo oba mkhulu kakhulu ukuthi ngazi kanjani ukuthi manje isikhathi sokuthi ngene ephehlweni ukwazi kuyaye kube tricky ukuthi wazi kanjani ngoba esikhathini esiningi kuzoba indaba yephupho ukuthi somebody akutshele ukuthi now isikhathi sokuthi ungene ephehlweni but kwesinye isikhathi or most of the time nalelo phupha lizi ubona izinto zakho zimoshekile zenzani but nawe uba ne-feeling yokuthi you know what seng-enough yile situation engivelele empilweni yami enough ukuthi ngihlale ngikhala or ngiyenze njani ithi ngene so yilento lena abathi it's the knowing you feel like you know ukuthi this is the time like fanele ukuthi manje ngingenile la ephehlweni kuze izinto zami zihambe ngoba vele esikhathini esiningi I won't say all the time but most of the time izinto masongenile ephehlweni ziyaqaqeka and then ukugula kuyaphela mawudla igobongela right lokugula bowulele phansi wenze njani mawuthi uyazibona man uphakeme wenze njani into efana nalezo so that is when you now know ukuthi wow actually this is the right time for me now ukuthi ngene ephehlweni ukuthi ufile ukuthi this is it over and above ukuthi mhlambe ungatshelwa isangoma ukuthi abogogo nabomkhulu bathi this is the time or uzotshelwa amaphupho wakho but ne feeling of knowing is very very important. And then okwesithathu ukuthi ngazi kanjani ukuthi ngizoncedwa ubani leyo question is very difficult esikhathini esiningi because inzima ngoba ekuqaleni wawazi ukuthi uzophupha uphuphe Gogo Makhosahlangene kuphi endaweni yaseNanda ubehleli lapho uMakhosahlangene mawufika vele ukhona usebenza abantu uyayibona indaba and then uzokuthwasiswa zakutshela ukuthi hey mntanami kade ngangokulindile but it's not always the case abantu baba nenkinga yokuthi awafiki lawo maphupho so benze njani ngoba nanokuthi kuyenzeka ukuthi sometimes ubonisa umuntu but ngicine nixabene ningazange nizwane so at the end of the day you ask yourself ukuthi okay how reliable is that information in any case ukuthi manje ngizohamba ngifike ngiyothwasa lapha abangibonisa khona bakithi so indaba yokuthi uzoncedwa ubani iyaye ibe right ukuthi wena uzazi ukuthi okay ngibone uMasibeko endaweni enje ngizohamba kuye ngithi angithwasise
ngoba ngiyabona ukuthi i1 2 3 5 4 5 mangihleli phansi ngiyayibona ukuthi ngazuthi angakhona ukuthi angenzela yona mhlambe ama work ethics akhe ngiyawathanda kuya ngokuthi kahle kahle kusuke kwenze njani. So those are the things ezikutshelayo ukuthi okay ngingangena la ngoba in any case usukumazi leyo muntu angithi oze utholakala ukuthi fanele ukuthi uyongena kuye then bese soyangena kuye then ukuthi sekwenzakalani after that you will see masofikile but umuntu uyam investigator wena uzenzele your own research ukubona ukuthi ama work ethics akhe anjani you know zonke lezo zinto lezo uzibheke so that kusasa uthi noma ngabe uxakwa yilonto exakayo lapho but ixake kube ukuthi uye wayenza i-research yakho. So mina esikhathini esingi I really don't recommend indaba ukuthi umuntu athi ngizolinda because the more ulinda ukuthi bazokubonisa you might find ukuthi kuzophela 10 years bangakubonisanga but inkinga ukuthi izinto lento beyikuphethe if kuyipain or kugula uzoqhubeka ugula if kuukuthi izinto around you ziyahlakazeka zizoqhubeka zihlakazeka ngeke zize zithi now that uzimisele ulinde iphupho thi sesistopile ukuhlakazeka no izinto ziyaqhubeka ziyahlakazeka if inhlupheko beyingenile ingene igxile emndenini wakho. So kuhle ukuthi uzenzele i-research yakho ubheke ubone ukuthi yini into oyithandayo umakhe ama tick boxes zakho ukuthi okay lena le ngazuthi ngiyayiprefer then you go uyothwasa khona. Ayike ngikhuluma strictly ngabantu abathi bona now that ngisengi-acceptile ukuthi kwamampela this is time ngiyongenaphi then I'm basically answering that question yalabo bantu laba hayi abantu mhlambe umuntu ozothi hayi mina elami idlozi lithi akufanele ngithwase then that is a topic for another day. So there are few things engicabanga ukuthi before uzongena ephehlweni fanele ukuthi zenzeke ukuthi mhlambe kufanele ukuthi uyifeel i-connection our ancestors akho. Sometimes it's pointless you go there and then mawulapha you feel like mara ngizokwenzani lapha because I don't even feel this connection. So I've prepared some few things engicabanga ukuthi ziba good makuwukuthi ufeel ukuthi ufuna ukuthi uxhumane nama ancestors akho nisondelane eduze. So mawuphahla obviously mawumuntu edlozi kuzofanele ukuthi uphahla. So mawuphahla uzothatha impepho uthatha isinefu uzithele lapha yana but enye into engazuthi iyasiza or elisondezayo idlozi ilo muthi lo bathi umayisaka. Umayisake ngesisuthu bathi elinye bathi I think isuthu and then bathi umayisake and then ngesitswana bathi umuja kabomu. Loyo muthi loyo uyawusebenzisa uyawukrasha uthela phezulu kwempepho and then uyakhuluma uyabiza ungayuza utshani bezwe ngesisuthu bathi lihlokwana latsila uyabuthatha nayo uyakrasha utshani bezwe ubufaka la noma isake uyakhuluma uyababiza abogogo nabomkhulu ukuthi bakusondele bese ungageza ugeze ngomcako umcako omhlophe uthathe namanzi olwandle uthathe nanefembo ifembo ngoba liya attract liyadonsa ngithi ugeze nangalo lisondeze. Mawuthanda uyakwazi ukuthi ufuthe ngaleyo combination otherwise nje nanokugeza might still help you before uzolala ugeze ngaleyo mithi leyo esengiyibalile. Ngiyabonga bogogo nabomkhulu ukuthi ninikeze indlebe yenu ningimamele. uGogo Makhosahlangene, Protea Glen extension 12. My number is 082 960 6214. Ngithi cama kutatubele.